گرامی خوش آمدید با شبکه درندیور و امیدوارم که سال 2020 نو و سه از همه مشکلات و موجودات کرونا ویروس سال پرورش مقصد نیت و هدف های شما بود و برای ما نیز این سال که وقت نمیدونم از کدام سبب وقتی زیادتر داشتیم و مطالعه کردیم یک قطار کتاب ها رو. البته آنها رو من پیشتر مطالعه کرده بودم، لیکن یک قسمتی اونها توانستم که در زندگی هم یک استواری رو بیشتر کنم. اما این سال برایم همین کتاب ها محض یک موتیواسیای ایلوواگی بخشیدن و 5 از این کتاب ها رو میخوام حاضر پیشنهاد شما کنم. واقعا بعد مطالعه آن من توانستم که روح و روش خود را در زندگی تا اندازه دیگر کرده. این کتاب قرآن مقدس است، همین گونه قرآن و البته شکل‌های گوناگون دارد، لیکن برای چی من خواستم که از این کتاب اول شروع کنم؟ چون که نزد خود مقصد گذاشتم که لااقل هر سال باید یک مرتبه همین کتاب رو مطالعه کنم. این لااقل است. با انسان قرآن میتواند که غیر از همان یک ثواب و خیر و برکات و دیگر چیزهایی که دارد، البته امیدوار هستیم که اونها نصیب ما نیز میگردد، لیکن یک چند خصوصیت های دیگری که دارد من احساس کردم اون چیزها رو میخواهم اونها رو با شما نیز بگویم. اول نو واسه از اون که شما خط عربی رو میدونید یا اینکه نه، کوشش کنید این کتاب رو با زبان عربی بخونید. بسیار یک راحت عجیب دارد و هنگامی که شما این کتاب رو مطالعه میکنید کوشش کنید که قرائت باشد، یعنی شما اون رو با آواز بلند مطالعه کنید و بعدا البته خانه خالی باشد، دورتر از کودک یا اینکه حالا کدام یک ماگنیتوفون است یا تلویزیون است یا کامپیوتر است یا هر چیز دیگر. و وقتی که شما این کتاب رو مطالعه میکنید، در نظر دارم با خط عربی، در نظرتون بسیار دشوار میتواد که شما این کتاب رو جنبست میکنید، لیکن این چیز رو فکر نکنید. بعد یک 50 60 یا عموما یک قسم این کتاب رو مطالعه کردن شما میتوانید که علاقه عربی شما مطالعه شما روانتر و بروتر می شود. و از جانب دیگر وقتی که شما یک با استرس گرفتار شده اید، غم دارید، ضیقی است یا هر یک مشکلات دیگر زندگی، کوشش کنید که همون روز کتاب قرآن رو یگان آیت است یگان سوره است مطالعه کنید. به محابا همون خستگی از وجود شما رفع می شود. برای این کار رو انجام دادن شما باید یک نقشه معین داشته باشید، یعنی هر روز کوشش کنید که حدود 5 صفحه 10 صفحه یا از آن هم زیادتر این کتاب قرآن مقدس رو مطالعه کنید. کتاب دیگری که میخواهم برایتان معرفی کنم، این کتاب سرگذشت من مهاتما گاندی می باشد. مهاتما گاندی یکی از سیاستمدارهای دوست داشته بنده است و در همین کتابش از زمان تولد تا لحظه های وفاتش بسیار قصه های عجیب گفته است. حتی در یک جا قید میکند مهاتما گاندی که میگوید زمانی که نوراز و جوان بودم همون یک با غیرتی، مردانگی، جسوری در نهادم کمتر بود، اما میخواستم که یک از خود درک بدهم. به همین خاطر وی میگوید که من اول شروع کردم با خود انکشاف دهی، یعنی کوشش کردم که خود رو یک مثل آینه شفاف بکنم و بعدا در جامعه سهم گذارم. در همجا یک گفته محمد اقبال لاهوری پیش نظر می آید که میگوید چون جان دیگر شود جهان دیگر خواهد شد. یعنی برای سهم گذاشتن، برای کاری رو انجام دادن، اول انسان باید که با خود انکشاف دهی دست بزند، یا اینکه هر لحظه در کتاب میگوید که ناامید نباید شد و تنها با پیش برای رسیدن به اهداف خود کوشش باید کرد. این کتاب رو شما میتوانید دوستان گرامی دسترس بکنید و مطالعه کنید. امیدوارم که یکی از دریافت و کتاب های خواهد بود در زندگی هر یک شما که میتواند سهمی مؤثر گذارد. خب دوستان عزیز، کتاب سومی که من در طول این سال مطالعه کردم، این کتاب نام دارد موسکولی میره. این از آن وینستون چرچیل می باشد. زیاده از 540 صفحه است. در اینجا طرز سخنرانی، طرز لیدری، طرز صلح‌هایی که غلبه کردن در جنگ، در عموم یک بسیار یک کتاب مهم، خوب و برای مطالعه کردن است. حتی در یک جاش من کدام صفحه بودم میدونم، لیکن در اونجا گفته می شود که در اینجا است. مثلا میگوید که
бо пули зиёд зиндагӣ на ҳамавақт хуш мегузорад, аммо бепул зиндагӣ кардан даҳшатнок аст. ҳамин гуна бисёр як суханҳои мотиватсионӣ дар ин китоб зиёд аст ва ин китобро масалан ҳамин китобро шумо метавонед ки бо худ бигиред. ин китобро бароятон ҳадя мекунам. Чӣ гуна ҳадя? ҳатман навори моро то фарҷом бубинед. дар охир мегӯям ки ин китобро киҳо метавонанд гирифта ва чӣ гуна. хуб дӯстони гиромӣ, ва баъдан як китоби дигаре ки дар дасти ман ҳаст, ин китоби сила позитивного мышления ном дорад. ин аз они Норман Винсент Пил аст. ана ҳамин китоб, ин он қадар саҳифаи зиёд надорад, ҳамагӣ 333 саҳифа ва иборат аст аз 17 боб. зуд воҳ нагӯед, чунки вақте ки шумо барои мутолиа кардани ҳамин китоб шурӯъ мекунед, чӣ гуна гузариши вақтро намеёбед. Аммо пеш аз оне ки шумо мутолиа мекунед, бояд як чизро бигӯям ки нависанда дар ҳамин китоб кам кам таваҷҷӯҳ кардааст ба он хусусиятҳои диниву мазҳабӣ низ дорад. он чизҳоро шумо барои худ нагиред, хат бизанед ва фақат он чизҳоеро аҳамият бидиҳед ки барои худ инкишофдиҳии шумо метавонад кӯмак расонда. аз ҷониби дигар, дар дунё ҳамин китоб зиёда аз 15 миллион нусха ба чоп расидааст ё ин ки харида шудааст ва фақат ба ҳамин хотир метавонед як маротиба худатонро санҷед ки барои чӣ 15 миллион нафар ин китобро мутолиа кардану маву шумо набошем. ва худи дар ҳамин болои китоб навишта шудааст ки ин китоб зиндагии шуморо куллан тағйир медиҳад. пас биёед ба хотири тағйир додани зиндагии худатон, ба хотири дигар кардани андешаву афкор ҳамин китобро мутолиа мекунем. ва дар фарҷом як китоби дигаре ки мо дар даст дорем, ин китоби Богатый папа, Бедный папа, Роберт Киосаки. Роберт Киосакиро гумон мекунам ҳар нафаре ки мехоҳад худро инкишоф диҳад, ҳар нафаре ки мехоҳад дар соҳаи иқтисодиёт, дар соҳаи бизнес саҳм дошта бошад, умуман худро нишон бидиҳад, мешиносад. ин китобро зиёд дар борааш қисса намекунам, фақат мегӯям ин китоб барои онҳое аст ки мехоҳанд худро дар дониши иқтисодии худашонро баланд бардоранд ва дар зиндагӣ муайян карда тавонанд ки маблағро чӣ гуна кай бояд сарф кард, бояд пасандоз кард, бояд чӣ гуна активро аз пассив фарқ карда тавонист. ва аз ҷониби дигар гумон мекунам ҳамин китобро ҳар як падар ё модаре ки мутолиа мекунад, албатта бо забони русӣ аст, ӯ метавонад ки ба фарзанди худаш аз рӯи ҳамин китоб таълиму тарбия бидиҳад ки фарзанд ҳам аз хурдӣ бояд як дониши хуби иқтисодӣ дошта бошад. ва дар фарҷом дӯстони гиромӣ, аз рӯи ваъда китоби Уинстон Черчилл Мускули мира барои ҳамаи он нафароне ки мехоҳанд ин китобро мутолиа кунанд ҳадя карда мешавад. аз ин китоб чанд нусха ман дорам, лекин мегӯянд ҳар чизе ки бепул бошад арзишаш гум мешавад. аз ин лиҳоз ҳар нафаре ки аввалин шуда дар канали Дарин Диёр ҳамагӣ 100 нафарро аъзо мекунад, яъне теъдоди подписчикои моро бо 100 нафар зиёд мекунад, ин китобро метавонад ки бо худ бигирад. хуб дӯстони гиромӣ, 5 китобро бароятон тавсия кардам. дар шарҳ метавонед бинависед ки кадоме аз ин китобҳоро шумо мутолиа кардед ва умуман бароятон писанд аст. ва аз ҷониби дигар, агар мехоҳед яке аз ин китобҳоро мутолиа кунед, суроғаи ман, рақами телефони ман дар поён ва ҳамчунин фейсбук, суроғаи фейсбуки мо низ навишта шудааст, дар он ҷо бинависед. ман ҳатман бароятон ин китобҳоро медиҳам барои мутолиа кардан. бовар кунед, тамоми мағозаҳои шаҳри Душанбе ва берун аз онро бигардед. агар арзиши ҳамин китоб 10 маротиба болотар аз 100 аъзо набошад, пас ман бароятон 10 ана ҳамин гуна китобро тӯҳфа хоҳам кард.